رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال أوقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان رواه مسلم. İmam Muslim rivayet kılan hadiste dağdeli Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet kılınat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e özünün sahavalarından bolğan bir top adamlar geldi. Gündördün bir gününde Peygamberimizge bir kança sahava çoğulup alıp gelişti. Emne üçün çoğulup alıp gelişet degen suratı ulat tuğanda. Egerde bir adamga bardığı çoğulup gelse, je mitingge çıkkanda çoğulup çıkıp atkan bolsa, bardığının pikiri bir jerde degen söz bolot. Biri açtı, biri döştü söylegen bolsan da çoğulup gelbeyt tuğanda. Demek bir kança sahava çoğulup gelip atkan, bulardın bardığında bir mesele, bir problemi var. Oşol probleme bulardın başını çoğultup, oşol nerse bulardı Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellem'e alıp gelip jatadı. Kelip ayt işte. Biz nefsimizde, içimizde, yüreğimizde şunday bir kıyın avallar bolot. Oşo nerseni ozumuzdan çıkarıp söylegende korkobuz. Oşol yüreğimizde olan kıcalatçılıkты, yüreğimizde, nefsimizde olan vasfasani tilimizge çıkargandan çoçulayız. Yata adam oşonu çoy günü ödep bilebiz. Biroq içimizde bolaveren. Tilimiz menen aytkanga, kolubuz menen kılganga yüreğimiz dağıp barlayt. Biroq oşol nerse bizin yüreğimizde bar. Vasfasa olup turat kede bizde. Şundan biz korkobuz. Dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem avakat vacattumuhu oşonu özüңөрde taptıңarбы deydi. Çınday el oyuңarga bir jaman oylar gelip, vasfasa gelip, bireug aytkandan uyalıp, oşonu neseni kılgandan korkup Kudaydan kılbay koyduңarбы çınday öyle. Oşonu aytkandan uyaldıңarбы çınday öyle, betiңer çıngıradı çınday öyle. Oşonu nese sizlerde boldu dep Peygamberimiz suradı. Avakat vacattumuhu oşonu nese sizlerde boldu. Alar ova dep cevap berişti. Ova Allah'ın elçisi. Biz şunda bir fikirler gelet, bir vasfasa gelet, bireug aytsak şermende olabız. Bireug aytsak bu musulman emes eken dep aytışı mümkün. Bu momin emes eken dep aytışı mümkün. Oşon nersedен biz korkobuz, biz kıjalat bolabız. Oşon aytkanды or dep bilebiz. Uşun nerse bizde bolot degende zaka sarihul imani dedi. Mına oşol imanın açığı dedi. Mına oşol imanın güçlüsü dep aytdı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Taң kalıştı mesele. İçin bari nerse olsa, misal üçün bir kızı görüp kalsan, koyunda çeçintip, ana cınan aç kılıp, kalagandı kılıp, anan kayra astagfirullah, astagfirullah dep, biroq ayta albaysın misal üçün. Je bolboson bir bank işlep atkan bolsan, akçanın bardığını hiç kim karabay turgan wagtda şetin çöntökü salıp ketip kalsam, Kıtayga ketip kalsam, kim tabat elemen özü bardak bolup, buyakta miting bolup, taşıyıp açıp düşüp atkan bolsa dep pikir gelet. Kayra koy deysin misal üçün. Jehette menen bagımdыкка турар убакытта аялың төркүнүнө кеткен болсо эч ким көрбөйт эми бүгүн уктап алайын жыргап кой эми ана пешинге мечитте бара берем деген ойлор келет мисал үчүн. Же bir gün sakalды карап туруп бетин алып салып ыргытып эле анан кийин минти эле жылтырап көчөгө чыгып кетсем деген да ойлор келет, ар кандай ойлор келет. Ошону бирөө көрүп калса уялып, ана кайра бирөө көрсө уялып кете турган болуп astagfirullah деп өзүң түшүнтесиң. Сахабалар да ушундай болот экен. Peygamberimiz şunu uyalgıla, bu ekicizülük de aytkan jeri jok tuğanlar. Bu imanın açık jeri mına uşul da aytdı. Sebebi şeytan bizde hadislerde gelet adamın kanında jüröt. Mecreddam. Oşol azgırıp durat. Biroq şeytanga baş beribesden, şeytan tasirini görсөсө dagı, oşoga moyun beribesden, oşonu aram dep bilip, oşonu or günö dep bilip, aytkanga batınbay oturgandığın sende imanın bar ekendigin belgisi değil. İlgerten aytılınat, boş uyga uğru girveyt der. Biri pustoy olsa, evro remont kılıp şuap, eşteke jok kolup turup, eşigini açık koysan da eçkin girveyt daga uğurluk kılgan. Uğru, bir uyda bir buyum bolsa, uğurda aytır oşoğa giret tuğandan. Oşo siyaktı şeytan dağı pustoy jürökö girveyt.
Жүрөктө ыйманы болсо, ошого васваса кылат. Жүрөгүндө ыйманы болуп, мусулман болсо, ошону азгыргысы келет. А тигичи, ал шайтанга уштап болуп атат кайра. Ошон үчүн мына ушул эгерде бирөөдө ушундай васваса болуп, ошондон кой деп тосуп аткан болсо, ыйманынын ачык экендигин билсин деп бул хадис Сахих Муслимде. Бул хадис Сахих Муслимде. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي متفق عليه. Birinci hadis Abu Hurayra'dan, ikinci hadis Abu Hurayra'dan, üçüncü hadis Abu Hurayra'dan. Hazreti Abu Hurayra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en köp hadis rivayet kılgan adam. Men açık elem deydi. Kede elem deydi. Peygamberimizin arkasından oşo menen erçip jursem kursagım toyok, Peygamber okat jеген жерден жептеп erçip жүрдүм deydi. Бирок Кудай Тааlam ошону шылтоо кылган менен хикматы бөлөк нерсе экен. Мына ушундай мага маалыматтарды хадис топтогонду бер деп Hazret Abu Hurayranын өзүнүн эскертүүсү бар туугандар. Илгери Бухарада медресеге, Мирарат деген медресеге талабалар барат экен. 60 бала кабыл бүтүндөй эсенге боюнча. Азыркы эсенгенин муфтилери бар, ошол жерде окушкан Бухарада, Мираратта. Бардыгы муфти болгусу келип, бай болгусу келип, 06-да жүргүсү, 06 азыркы жиптер. 06-да жүргүсү келип, молдолорду көрүп барышкан бардыгы. Анан бир алымдан сурашат: "Устаз, biz bu жерге ниетибиз бөлөкчөрөөк келип атабыз ошото окуганы. Силер китепти үйрөтүп атасыңар, ниет мындай болуш керек, үйрөтүш керек, таквалык, дават балан түкүн десеңер, бирок биз бөлөкчөрөөк ниетте келдик элек. Эмбия кандай болот?" деп сураганда, устаз айтыптыр, элдин бардыгы ушундай. Талабнал илма ли гайриллахи фааба ан якуна илля лиллахи. Илимди биз Кудайдан башка үчүн талап кылдык. Бирок илим Кудайдан башка үчүн болбой койду. Илим Кудай үчүн болгондо гана жугат дейт. Болбосо жукпай койду. Илим өзү сенин ниетиңи тууралап алат дейт. Талабнал илма ли гайриллахи. Талап кылдык илимди биз ли гайриллахи, Кудайдан башка нерсе үчүн, мансап үчүн, дүйнө үчүн, башка нерсе үчүн. Фааба, баш тартты илим, ан якуна илля лиллахи, bir нерсеге болгонду, бирок Кудай Таала үчүн гана болгонду илим мойнуна алды дейт. Hazreti Abu Hurayra şu kişi. Hazreti Abu Hurayra'dan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Sizlerden her birinlerge şeytan gelet dedi. Her birinlerge şeytan gelet. Geliyor aytat, bunu kim yarattı? Bunu kim yarattı? Bunu kim yarattı akırında? Kudaydı kim yarattı? Seni yaratkan Rabbundu kim yarattı degen fikir söz türdü kelbey koyup deydi. Azır kançalık takı oluz, başka oluz, şapandardı giyip, sabaktar söylep ataz. Bирок бардыгыбыздын оюбузга бир убакта Кудайдын өзүн ким жаратты экен деген пикир келбей койгон эмес. Мага да келген, сага да келген. Балким эсиңен чыйып калган болушу мүмкүн. Бирок ал сөз түрдө себеп дегенде пайгамбар да айтат бияка туганда. Ошол фаиза балагаху, инсан ошондой даражага жеткенде эмне кылыш керек десе, фальястаиз биллах валянтахи. Эки нерсени айтты. Биринчиси Кудай Таала менен ошол балекеттен сактаныш керек, экинчиси токтотуш керек дейт. Биринчиси аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп айтыш керек, жана ошол маселени токтотуп башка нерсеге өтүш керек. Бош отургуча айранганан туурап жеген жакшы деген сөз бар кыргызда. Бош отурбаш керек, башка ишти кылыш керек. Сага бир убак келет, шайтандын сыноосуна өткөндөн кийин жүрөгүңө якын келет. Эч кандай мындай пикир келбей турган болот. Бирок ошого чейин сага ушундай сыноо келип турат. Кудайды ким жараткан? Кудай кандай болду экен? Деген сөздөр келет туугандар, пикирлер келет. Ошонун бардыгы жанагы сахабалардын моллалыкка шаркында да сахабалардын оюнда эмне бар эле дейт. Кудайды ким жаратты экен? Кудай кандай мастагфирулла, бою кандай болду? Жасса пачерки кандай болду экен? Деген сөздөргө чейин ойлор келе берет дейт да. Ошонун бардыгына эмне деш керек? Аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп айтып туруп, андан кийин ошол маселени токтотуп башка нерсеге өтүш керек. Урматтуу бир туугандар, муну илимдин жоктугу же алсыздык катары баалабаш керек. Көп адамдар эмне үчүн ар нерсеге жооп болуш керек, чекит коюш керек. Жок, чекит коюлбай турган жерлер дагы бар туугандар. Мисал үчүн, ар нерсени көрө аласың, бирок эшикке чыгып кара көзүң кайерге чейин барып көрөт туугандар. Ук бир некени,
Kulağın kayakka çeyin uğat. Azır o Ağuyda oturgan uğu atasınmış tınçap kursanız. Uqqan joksun, bir yerde turgan ele. Mekke'de lebbeyken uğu atasın misal üçün. Minada fetnataş, uqqan joksun tuğandar. Akılın bardığına jet oda, yok bu tuğandar. Kitabasan Kıtayçı takır düşünböysün. Kebiler Arapçanda düşünböyt misal üçün. Oşo siyahtı kebirinde sen biz daha bilbey kalışığız mümkün. Oşon üçün Kudaydı kim jaratkan degen Nakşibara surozurgan vaqtta Eûzu billahi mineşşeytanirracim dep aytıp turup ne kılış gerek? Meseleni toktatuş gerek. Bir жерге meselege söylep kalsan, davat kılıp kalsan, Kudaydı kim jaratkan degen surayı verse, Eûzu billahi mineşşeytanirracim dep turup anı toktatışın gerek bolot. Al, uje çekesi yok mesele. Kuday taala insaf berbegen bolsa, al adamga kıyınırak. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسله متفق عليه. Bağdele Hazreti Ebu Hureyre'den Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Adamlar biri-birine suray verişet deydi. Bul ulana veret deydi. Biri-birine suray verişet, bul ulana veret. Bunu kim jarattı? Bunu kim jarattı? Kudaydı kim jarattı dep. Bul vasfasa tuğandar. Bul vasfasa. Şeytan vasfasa. Bul vasfasa. Kimde kim mına uşul suronu turgan bolsa, uşunda avalga joluga turgan bolsa, mintip aytsın deydi. Âmentu billahi ve rusulihi. Allah Teala'ya iman geltirdim, jana peygamberlerine iman geltirdim dep aytsın deydi. Birinci hadiste Eûzu billahi mineşşeytanirracim dese, bu hadiste Allah Teala'ya iman geltirdim, peygamberlerine iman geltirdim dep aytsın deydi. Oşo menen toktatsun dep aytıp atat. Bu İslamga жаңы келген вакытта, мусулманчылыкка жаңы келген вакытта, өзүн мусулмандардан жогору коюп, булар бечаралар жөнүндө жүргөн байкуштар мен деген культурный адаммын деп ойлоп жаңы келген вакытта бир сура менен бардыгын матка түшүрүп коем деп келет. Ошол убакта шайтан өзүнө ылайык шайтаны болот, ошонун васваса кылып Кудайды ким жараткан деген тоок мурда жаралганбы, жумуртка мурда жаралганбы, данулукпу, Куранулукпу, апаң жакшыбы, атаң жакшыбы деген суроолорду бергиси келип баштайт. Bu şeytanın vesvesesi. Şunda gelip durup Kudaydı kim jaratkan degen vakitte Eûzu billahi mineşşeytanirracim Âmentu billahi ve rusulih. Allah Teala'ya iman getirdim, jana peygamberlerine iman getirdim dep aytıp meseleni toktatış gerek. Muttafaqun aleyhi hadis. Buhari'de, Müslim'de var tuğandar. Bu bolaveret deydi. Utur жаңы келгенде bir yılda 2 yıl imanı küçöyüp, mu'minlerin katarına barıp durup, muhsinlerin katarına, avliyaların katarına koşula veret. Bırak dağı жаңылар gele veret tuğandar. Utur жаңы келген surası bola veret. Keyde adamlar menen uğup oturgan bolsoň, sen 4 ay murda, 5 ay murda, 1 yıl murda sen üçün oor bolgan problemany, azыр жеңил bolup kalgan meseleni tigiler suraşıp atkanyny görösüň dagı, dep oýloýsun özüňçe. Aga düşündürgün gelet birine, anı kayra aytasın, bul dagı men basıp ötken joldu basıp ötüp atat dep aytasın.